Ne postoji univerzalno dobar savjet za sve. Svi smo mi jedinstveni i posebni. Evo, na primjer, sigurno ste puno puta u životu čuli opusti se, sve će biti ok. A šta ako vama to opuštanje i zamišljanje zelene livade zapravo ne pomaže? Šta ako ste vi nabrijani, oni kakvi ste najbolji što možete biti i šta ako ta nabrijana atmosfera je upravo vaša zona izvrsnosti? Dakle, bilo bi dobro da u životu razmislimo kako pronaći optimalnu zonu razine pobuđenosti za nas same. Onu zonu, zlatnu zonu u kojoj smo najbolji što možemo biti. Pa evo, upravo biljar vam pruža mogućnost pronaći vašu optimalnu zonu funkcioniranja, zato što biljar kao sport zahtijeva veliku dozu kontrole. Vi ćete tu zapravo jako puno biti koncentrirani i fokusirani na to, na opažanje vlastitog intenziteta i držanje razine optimalne pobuđenosti kroz cijelu utakmicu, kroz cijelu partiju. Jer ako vi trebate matematički precizno proračunati svaki put kako bi kugla ušla upravo u onu rupu koju ste vi zaželjeli, vi ćete morati biti optimalno pobuđeni. Ni previsoko, ni prenisko. Onako kako zapravo vama najviše odgovara. No kako pronaći tu optimalnu zonu pobuđenosti? Pa tako što ćete prvo se nabrijati skroz, dići intenzitet dokle ide, do najviše razine. I onda ga malo po malo spuštati dolje dok ne dođete do vaše savršene i optimalne zone pobuđenosti. Osim kontrole, u biljaru itekako je bitno planiranje. Kada ste u kontroli, kada znate zapravo gdje ste najbolji što znate biti, vi trebate isplanirati nekoliko poteza unaprijed kako bi znali i bili u prednosti ispred protivnika s kojim igrate upravo tu partiju. I to nije ništa što vam se ne događa zapravo i u vašem vlastitom životu skoro svake nedjelje. Jer ako vam je svekrva odlučila doći baš taj dan u posjetu, a kuća je u neredu, vi imate jako malo vremena dovesti kuću u savršeno stanje, jer naravno da je za vašu svekrvu uvijek to stanje takvo. Vaša kuća je savršena. Nije svejedno hoćete li prvo obrisati prašinu ili ćete prvo pomesti podove. Dakle, što trebate napraviti? Prije nego što krenete u spremanje, vi trebate uzeti 5 minuta za sebe. Sjesti, dobro se smiriti, razmisliti o tome što želite napraviti taj dan, početi spremati i iskoristiti ono malo vremena da sve bude onako kako želite da bude. Onaj trenutak kada zazvone zvonce na vratima i vaša svekrva dolazi u posjet, bit će sve onako kako treba biti. Upravo savršeno.